Bom, manebusa tour aya mundo da paraqueto ribe fecha aqui, kuta recordar tours nanko a Pernambuco, den caso aqui da Segunda Guerra Mundial, es nanko pa kutawata teipa defender causa e a 80 anos nós agora depois que depois da Segunda Guerra Mundial que vem dia seguro que marca milestone outro dia mais que botawak não somente na Aruba mas mundialmente tá para que to na hecho aqui de milhares de gente não comuri para causa de defender pensamento defender país seguro se nós wak ku ding totalidade aqui Aruba também um rol se nós por escutar ora ku awardo dissertação que ora hiba door de pastor de caso aqui de Marinis Caserna ela para que to ne hecho caminho ku graças a Deus ku nanga lubidade abri escotia caminho ku torpedo lo mesra sali e pabing refineria e ela rebenta ding mesung duikboot aqui ku apone ku nos notaba da ting desastre aqui na Aruba. Hope importante para sobre este dia que nos refleja e reflexionar arriba é falecido e é vítima da Segunda Guerra Mundial. 2 dias que cai um atrás do outro, este dia que nos acorda falecido não do herdenking, mas ante dia que nos acorda liberação. E 2 dias aí acorda nós também de viajar com cerca de 2 coisas na porta de outro caminho com a botin liberdade e amanhã botar de guerra. Porque a contemplar também arriba onde nós está do mundo e o risco que nós sentimos a trobe no ambiente mundial, caminho tem hobby tensão a trobe e tem hobby papel de armamento e em meu discurso me faço uma apelação também para a banda de busca e segurança de armamento, para nós buscar e segurança também de fomentar, criar pone mais ênfase arriba amor próximo, arriba sentido de respeito para o ser humano. Sobre não tem uma melhor proteção para nós contra a guerra, tá se de nos países, de nos líderes, de nos dirigentes, tá inculcar que tem valor grande de ser humano, que não tem importar qual nacionalidade está, de qual país está, que nós não podemos subida para sobre, que nós temos outro pensamento of nós temos outra ambitie nacional. Het is een fantastische gelegenheid om hier ook aanwezig te zijn. Normaal gesproken ben je natuurlijk niet op een van de eilanden, maar ben je in Nederland. En dan is het ook een heel erg emotioneel moment. Maar hier op het eiland lijkt het toch even iets nog meer dichterbij te zijn. Ik voel me heel erg thuis hier op Aruba. En dat maakt ook dat je dan ook gewoon wat dichter ook en het gevoel ook wat dichterbij is. En ja, dat is uniek. Nou, het is voor ons heel belangrijk om hier aanwezig te zijn en om de gevallenen tijdens de Tweede Wereldoorlog en de mensen die daarna ter verdediging van het Koninkrijk zijn omgekomen, om die te herdenken. En ik vind het heel mooi, heel ontroerend dat er zo'n mooie ceremonie hier op Aruba plaatsvindt. Je ziet dat er veel mensen op afkomen en we hebben vandaag ook 4 bijzondere gasten uit Nederland. Morgen begint een bezoek van de Vaste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties en die Kamerleden waren hier ook vanavond bij. Holandês a Pernambuco na Segunda Guerra, pero também arubiano, dus em momento aqui está muito importante para nós tour, que nós está recordar tour hinde com a Pernambuco. Tá verschrikkelijke herinnering, en dit is ook een moment para união, que nós está unie, que nós está recordar junto. En nou ja, je ziet het, er is veel gebeurd en juist op het moment vandaag. Het is important dat we land te paren kost, want ook vandaag zie je dat het nog steeds belangrijk is dat we ons samen verbinden en dat wij terugdenken aan wat er in het verleden is gebeurd en dat wij ervoor zorgen en dat we ons bewust inzetten om te zorgen dat zoiets verschrikkelijks nooit meer gebeurt. Como é, senhor, de parte de fracción de media presente, ¿alguna palabra? No? Okay.